پارتیا پیا پارتیا انسان و آزادی یک جوان پارتیانه کنها لگل یسپید بن بانه یسپید دناوا وی هف پیمانیا کردستانی ده جی دگره سروکی وی پارتیه برز محمد کاماچ کو بربجیره یسپی باجاره آمده نها جوی باجاره باکوری کردستانی لگل میه دم باش برز کاماچ از خوازم ام بحثا وان هف پیمانیان بکن دم باش هف پیمانیا کل گل آلین کردستانی ها تکرن به تایبتی جالیه یسپی و بچکی درنگی ها تکرن گلک رخنه دوی درباره ده هبون کو بدرنگی او هف پیمانی دانوستندن نوی دست پیکرن زمان کرد بو باندوره که چاوال وکر کو او هف پیمانی هما ددمه که کرد ده هاتا گوتو بیشکرن و پش رجی داوی لی هات بله دست پیکه دا تماشاوان هجا برزداری سلاف دکم راسته یعنی اد بیجیم وکی پیمانا نابرا YSP و پارتیین کردان ده وک روجن داوی هات دیار کرن لی وکی ام دم بیجن دمکی و ساکت چی نبو چونکه herkes دزانه که خو پیمانه کت نابرا پارتیین کردان ده هبو اوی آجی ده به هلبجاتنه 2019 دست پیکری بو و او بینابر جی حتی ایرو جی بردوام دکرن دوی خالی دا دوی واری دا بجم بلکی تو جبوی روزه و جبوی از بجم جواکی دیار کردن یا انجی دکلاراسیونا و بلکی هنک درنگی بو لی بیواجه دا والهی نما والهی تنه بود چون که هر تم کار و خبات پارتی و وان رخصنت کد نوا و اتفاق دا جیه خود گرن بردوام بون بین آبر بون سر مسئله گرینگ مسئله مهم خود هات خفتن تاعت گوتو بیش کردن لی دکلاراسیون آوه درنگی براسته اجبوی ویجی بلکه هم بیجن آلوزیا سیاست ترکیه یا لسر سیستمی اد بیجم دوزا گتنا لسر هدپی وکی اد بیجم پارتیا YSP اجبوی سیوانا هلبجارتنه دیار کردن سر و سدم وی اویا بون وکی پسکریکه که بینگهید نواوی داتنه بود دمکی دریجه کد پیمانی نابرا هیزی کردان داشت خواه لی دکلاراسیون درنگی بو اویا راسته برز کاماچ مثلا و جاره پیا بره دناواوی هف پیمانیه دبو پارتیا کمونیستا کردستان بره دناواوی هف پیمانیه دبو پارتیا کنو تفلی بو پسکه بو پارتیا سوسیالیستا کردستان بو او جی دقیقا داوی بخوجی پی حسیان کو بربجیرک بروان نکتیه یعنی تو بربجیری ندانه وان نونراتیک عاجزیک دوی مسئله ده چه بو آراستی خلق گلک شوک بون یعنی گوتن مادم پس تبلی وی هف پیمانیه بو پیویست بو نونراتیک بدانا پسکه جیجبر کو چپ ترکا و کنمونه پرانی آوان نونراتی ورگرتنه و دناوا خود گوتو بیش لسر وی بابتی دانه پارتیین کردستانی کیمن براستی او مجاره که هون دبیتینن زمان دمک دریج ده از بیجم وکی پیمانک نابرا هیزی کردان ده هبو لی بوی تمثیلیت سیاستی ده ام بیجم تمثیلیت نهاتو بناخفتن حتی روشن داوی جی تمثیلیت چند پارتی و تمثیلیت بگیرن سر چند تمثیلیت ویورن تمثیل کرن اف یا حتی روشن داوی جی دیار نبونش خو یعنی روشن داوی اویا او بون لی تشتاکو ام دزانن یعنی ام بیجم دانستاندن ادمه ده خود تو پارتی انجی به تایبتی اف تکلیه هنی اف اتفاق هنی سر تمثیل کردن آوانه کردن لی تمثیل کردن جی خاله که هری از بیجم خوازاییه که از بیجم اتفاق آواد به تمثیلیت اویا جی هبه کو تشتا کو ام دزانه نبره پس که yeşil sol parti da جی لسر تمثیلیت تو نقاش وسا برفره چه نبون و از بیجم داخوازه که وسا به شرط که وسا جی پس که جی نزوی مسئله نبویه لی راسته هنک رخنه دهاتی کرد بین بیجم وکی پارتی کردنا و اتفاق دا جیه خو بگیرن هر پارتیه که تمثیله که هبویا و هر وهاج بوی پسه که جی تمثیله که حتی با دیار کردن اویا باشتر بو یعنی او رخنه هنک عالی آنوته لی دوی واری دا راستی دنا و ریخستن بخوده وکی پسکریک نهات زمان و وگاوه دیار پسکریک که بیاری دا دیار نینه بله
ev hevpeymaniya ku hate çêkirin bi rêz Kamaçoyê bandoreke çawal dengê Kurda bike pozîtîf e yan negatif bû hûn li meydanê bandora wê karvedana wê çawa dibînin? Yani em her temtinin zaman em bejin nava Kurdan da tifakek da bera hêzên Kurdan da xwe belkî sedan salan etê gotu beşkirin lê ser nekeftiye heta vê gavê jî. Em bejin ya du hilbijartê yek ya herêmî ya jî yek ya giştî nava çend hêzên Kurdan da partî û rêxistinê Kurdan da wextê ku îtifaqek pêktê ev ya germiyekê coşekê nav gelê Kurd da ava dike. Ji bo pêşerojê jî rastî ev pêngavê mühim in her wiha hêviyekê jî pêktîne. Belê. Ji bo wê qasê em vê pêvajoya hilbijartinê da jî dibînin. Pêşwaziya gel ji bo siyasetê bi taybetî ji bo vê avan îtifaqê tên ava kirin. Yani pêşwaziyekî pir germ, direkî bi germ, bi coşekê tê pêşwazî kirin. Yani gelê me ji viya baş dizane û tîne ziman jî em qadê da jî nava gel da dibînin. Dibêjin hemû dewlet ava dibin ji tifaqê, bêdewletî ava dibe ji nifaqê. Yani çîroka xwe û dîroka wextê tî ku tînin ziman dibêjin belê ew serpêhatiye serê me da dîrokê de hatine heta vê gavê ew ji bêtifaqiya me çêbûye. Wextê ku me jî tifaqekê di navbera me de jî hebûye em ê jî wekî gelên dinyayê em ê jî xwedî statû bûyan belkî me jî em jî xwedî dewlet bûne. Ji bo wê em bêjin direngî bûye heta vê gavê nehatiye ava kirin lê îro jî bêta ava kirin bo ez bêjim pêşerojê bo avakirina pêşerojê bo parastina destkeftiyên rojane jî pir mühim e. Ji bo wê eviya di qada hilbijartinê da wê bandorekî pir mezin li ser yani gel viya pêşvaz dike em wisa bawerin wê di sindoqa da jî ev rewşanê diyar bibe. Yani îradeyekî xurt vê gavê nav gelê Kurdan bi Bakurê Kurdistanê îradeyek heye. Dixwazim ku ez bêjim ev desthilatê bi salan e bi avayekî tişt ser gelê Kurda tê ser destkeftiyê Kurda tê dixwaze ku wek daxuyaniyên van rojên davî jî tên dayîn. Dibêjin eger em çardeyê gulanê ser bikevin em ê li hinek heremên din em ên operasyonên dijwar dest pê bikin. Ev ya tê wê meعنeyê ku ev desthilatê vê gavê li ser îxtîdarê da dixwaze bi rastî bi hemû hêzên xwe di ser gelê Kurd da bê û bifatisîne û pêşeroja wan reş bike. Gelê me divê zanistiyê de dibe çardeyê gulanê ji bo ku ez bêjim ev desthilat lê tamamê desthilatên Tirkiye vêyekê dikin bi rêz Kamaçî yanî desthilata ku nû were jî garantî nîne wê operasyona li hemberî Kurdan neke. Ev operasyon karekî asayî ye ku tamamê desthilatên Tirkiye çi çepgir bin, çi rastgir bin, çi muhafezekar bin hemû dikin. Ne desthilat bin jî tamamê operasyonan CHP her di nava parlamentoyê de piştgirî didayê de. Emnel hêviyêne ku em bêjin ev desthilatên taze werin îxtîdarê van îşan pêk nayînin ya jî viya berdewam nakin. Çünkü em hêviya me ew nîne ku vê piskirêka hene jî ew çareser bikin. Em wekî îdeyekê em bi xwe didayînin holê. Em bêjin belê vê gavê hilbijartinê da bi demek dirêje bi avayekî stratejîk û aqlane bi sîstematik ser gelê Kurd da tê geriya ev pêvajoya hene davî bibe lê firsendek jî ez bêj bo davî bûyîna wê firsendek jî bo opozisyona wî alî lazim e. Em duê bawerî danînin ku ez bêjim opozisyon wê were piskirêkê Kurd û Kurdistanê hevan çareser bike. Em duê îdayê dane ku em wek rêya sêyemîn em wek rêya sêyemîn tînin ziman em dibêjin ne ku tenê piskirêka Kurd û Kurdistanê bi rastî bi Tirkiyê de piskirêkên bingehîn hemûyan em wê îradeyê danîn holê ku em çareser bikin. Ji bo wê qasê em bêjin di hinek xalan da belkî piştgiriyê bo hilbijartina serokkomariyê da em wek bi nav tînin ziman ev ya ne wê hêviyê ku were serî wê piskirêka Kurd û Kurdistanê hemûyê çareser bike lê belê hemû civak bi destpêkê da Kurd ev pêvajoya ku salan e berdewam dike naberek bikeve wê nefesekê bistîne. Belê. Gelekî spas birêz Mehmet Kamaç berjêrê ya sepeyê bajarê Amedê her ji wî bajarî li gel me bû. Belê, kerem ke. Em bêjim çardeyê Gulanê sibê mîtînga me heye sêzdeyê Gulanê sibê mîtînga me heye em gelê xwe Amedê bi taybetî û gelê derdorê em gazî wê mîtîngê dikin
و ام باورین گلی کر چارده گلان جی و اراده خالصر پارتیا یشیل سول دیار بکه و بهزه که مزن پارلمانتری خو بشینن پارلمانتوی ام به هویانه و گازیندان و گازیانه جام گلی خو دکن گلکی سپاس برز محمد کماچ بر بجیره یسپی باجاره آمده لگل مبوزه